Tuwa again. Well, don't assume. Let Mr. Liban, SL1. Lomala. Kal. Tiging kumaun me course ngawit course. Kulo kaksakin God. God. Finash. Onso lukang mako na ulutu. Okay. Kaya ntasano may klaseng taga kepelsingen akom sital kun na we na pel na kaywa kade we mat na kaywa ke KahsInKol lowos sa kepelsingen kaksakin God ke mo lash. Paing ko mat lash Kosrae. God bless you and your family kepelsingen. We got katin bel kada som like share life gas lowos sa. Nakat follow that ke me program mo. Tigin teskal tuwo el pa school got ke program mo. Okay. Nga to fin track akketeyac malut na ke Wednesday singa. Tigin. Gulamalap. Misingi au Lasha financiero ni Mekos ni Don Gosh will do then. Ang alal fungi mo Euros with Texasan. Avin ko hindi ba nag-time me sinadik nga nga alal fungi ko si Gasit Kosh. Kadit ko siya. Usit Kosh ke ba singi na anske dila sebe wigat ke ba singi matakay Kosrae me kauye sa nga lanan ke kandila ke awa kalbange. Pina New York awal kosh nidit kosh Kosrae ausngal si nidit kosh ke Fallin defon ditu Honolulu auluom nidit kosh Houston it kosh Guam ausngal nidit kosh Seattle the Mekos 7 Banga time bash inge na ki me station lasha Bisingi ana ko sita nga kalimbi Wednesday March 2025 in Seattle. Kat inge mutayang nagigastan kat inga inda kain. Sibil ba akonye multi magadak fasila. Damusing ike dusing ikade akonye kada akonye mulito chike. Wednesday na yok ngan ke Wednesday lang singa luo. Nabana ngara lemnis taliban nagagat keep singan. Apesing nga siya unso kungan sang kestam tanin siyash. Kadinawi eva katruang nage Proy e magadak fashi dakan na kilensingi. Bayan ang kibelsingi, wiya ke onso ko ingi, ngadin kain me dipsela. So kung ngalal vingi malal le Mr. Astic, Abraham siyesin what we are mawigat pem davin ang Seattle, panang alang si Pera na tribute siya nga
Lulap kaksakin God ngalila arch mayutyak pedargil du singin wikat an gay naglin gawos ma sista line gain dagal giepe don bowos in gain akketeyac sisin si pangay si oyama kat madlili matlalay na nashkeo eben nakikadita la temple abakalus for ngita rakta kikat sumnake iwen worship assembly aninalua kat sumin da akketeyac sisin si edify kat sumin da uplift kaisi na da kalar kel du sengi ana ko saklenan kadawli me kos met singal luinge na financiero finan Texas kalal fungi magwosas awlu of met kada madudi las kel du sengi le mislipa la kan da ya da kan akketeyac mai kayo apanang metiki madam tawaek an kan aklen met semit malgie dan do ke comment slasher amel ringston na tuwo kaksin kat kimolash glongal la phone sidaliktik kada kay met pe ke Clara Asher Jack and the go akollah na pam singi ringston na kum daga glongal lap kasloman blessings God in wiowos ayepe machiwiyash nge the tangle the jam out to walk lulap kikas dan God in we got mutawaek len lash bisingi very very true kaksakin God tigin bakil and gumashwayan makumak fashingi el yok si peragetok shalan God kiorek ma mail shot na siyun makikas shaslom in we pe usyan ininalanena natagape in God in kain fakulo lasin wiyash finan yena kakilinan true to open the shum shawloman lulap ke yurak loman mali kwani shashkumat ko kimdal namsali paringe ngamay lakilin nagaloman pe uyaya kaksakin ayepe tigin burley tara the guy finan Texas pe wanagat kaksakin arshlowosan man kaksakin got game kitaga beloman ayepe nakitagaloman bad show to one assume kaksakin God the guy away me Maui enzima church slash Kosrae finshakin mo Christmas 20 and rekwe ke yem singe pangay si me pray inake inoyesima lukewa finan merke ngayon kain fashion ni kat pera finan siya do kat we pray kin ana finshakin main gan folklore yesinge na ba ngayon kata oya in Berlin likiyac why do you open our day I didn't get excited morning of worship kaya wala na iya kadin kan daga kini kastan kat kel tu singi lumalap tigit Berlin ke kasi si kumrela ngayon we matwias ke kayawa in kan usya na siya kadin kain leksyon I guess lain lasha ke kastan kat nekyes tigit isalbunan the fact
Lemnislipan il fact che meton ko fostong dolu shuk me tokshalan God and masususlal. And all will fall in place. Na buwan ang lela ka din tayo na lin la inge. Division siya matakan na siya nga. Som na ako sila malu as falle. Katika nura transformation ki mula siya. Kadin na in some loop shalu mate. Kadin na in Bible study. Kadin na in pella ni tawi. Kadin na daily feeding. Kadin na KahsInKol clash. Kadin ka sifena. Sifena liya wala lang katnan. In Geriklan kadin mutawaek. Take transformation, manifestation in the Kanarosh. Mayen, non-land God by the KahsInKol. Manakilin pe, wiyash. Sidalik force, wiyash finan, Sacramento, Palikin Philip. The duo from Sacramento, California. Got ace pe, dari invitation. Ke, yak longo lan. Church Kosrae Sacramento. Mayapak fashiyak. Naisam ke, nawi us matlar Seattle. Ngayon som na ke, masaklan na daw finan Sacramento. Walang GPS in Belgium. Kat solely rely ke telephone in Shamram na sin matwelf in Sacramento. Naknas ka na som tuwen siya gusto ko siya katyak pingat me. Then goes archkeyan. Si mga isaskin ke kat som na Sacramento pa. Kaya Seattle ka Washington na Sacramento. Yung silipan kat kaya ne scientific mo. Welcome to California. Califas. Aga shoot pe kaya sa autolimity at buildings. Actual buildings. Kaya fact mo welcome. Megatli orchards. Katli kaya din. Me gunsiak mga ki autolimity katli ganyan. Mga siya mga liki. Kaya silat kaya. And belsing a cell phone na spotty na po ay. Belsing at muli pe. Kaya ni cart na ki cellphone plan lash ki. Mga kita makatla. Saram ko na ki less in context. Anyways, wag niya matakan na kaya KahsInKol, kaya astusan na kayo wa, madakilin ko boss, matakan wika ta, magtudilas kel tu singi, malam ni stelipan, natakain, kain okuku nanay, oya pain expound na ki, balutut siya ma-arskilin mi singi. Nametigat na ako, masang pelo na sil, then ka pain, awiyam ta din siya, fakta si kasa na, bakatan ki, oye si magandaro ke unsagulash ke KahsInKol ngayon sang ikesalin na siya. Nagfasom na kimadito to. Stelipan, melangan kain ugugunasyo, lamala. Kulamanlap tigin treskal ke sakken MC na ulitu siya nga. Na wana kalimya nga kataga shapating ke KahsInKol wana tigin perlela kalimya nga. The best thing to open up our days. Taga na ke lulumpoin God ke KahsInKol. Nakadalis wi kaksakin God ke fishing chima. Taga sil tamlay shirle taga akyokelik sil tigin treskal kanin taga weepen na len na kayo shapot resting on Jesus Christ. Akes makin yegat me orit malal walay na siya kay si kadin silien kadin te wifo kadin te fosip. Naro mana yok shpeshi kadin taga akalin mat na kayo walash ke pelchinge mataga lige kamen kamit mape taga tukan arsloman taga lak kaye kadin taga nina wana tigin treskal lak kalimenge kat taga ni KahsInKol fan na mat na kayo mama for la lalfungia para la munun Christ kat pa church na church mishenge pa me mouthpiece pa end of God, pa feed of God, pa ambassador lan fellowship. Fellowship kat mata ke met losh. Inge na kat ka na ke kalim sing ke malan nganing kat kai si kat ka fin shaki. Mat na ke wala shin ta ka na ke 7 days a week. 7 days a week in long KahsInKol. Na ke belching wala tigin treskal we mit kulacnsap lash nge lakalim mil tigin meki lash nega wala tamlay shirle ke lutut lala in pan met na ke wala ke belching God bless you and your family kat akollah na kadin fact na met na ke Leviticus saptal kush na si finash purple into akollah pela na flok na tigin treskal
Tigin pela float na room. Right? Lumalap ke onsukuha inge slapem da din siya shawi na ke ma she was spoiling gada. Na metti ka de fa taga na ke akketeyac ma asha. Ke pel singing ang sheshum. Kumen we apply. Na apply be pasta po siya. Yeneng nga. And makumashwa nak na spray cake lamisilipan. Kat na kewa digin makil digin perli. Diga ilos na kewa ma taka pe likiyac pa siya makat di ke kamenan nga en. Man flok na ke kusin di kadin kan mutawaek mit fakat flok en kan sifid ba aklen gawos kaksakin lakat mo sil pendilen sa si. Having said that Aknasnasyeyucklac kat break pelching. Kat papatamasin kasao kat kaksakin kum kulo malap ta siyo. Kaya kung si fil ba o si silen sa siya na siya. Kat mo yung lenching. Kadin kan ta ka na yeto min kaksakin kum. Si fil ba siya ke kasalom. Nanakmanas. Kat baba kumitala kat foto to le kat sa falle. Itala siya shikle, itala siya itay. Panen kat ka basta yetong in siya ke kasalom. Metligi kat mokleana si oye. Keurek malas. Kakinanaklash me makataske. Kulo malap ke kama kum esina siya kasi. Kadin kain ta kas filpe sisin chiki kaslom. Ke oye si makataske nga ni kesalen las ke kaslom. Yeneng yenga. Maingin ta kain awen na naklasha. Mayin katli amen masikya ke social media bemsingi. Katli malishong benda. Tense of confusion makatli. Leila kat na kewa na tala. Kasao fele mawangan na kaslo mi anituk mapatpat. Siya kalimila. Kasya ikla Mwet. When gulo siya fanan to Jesus Christ. Above anything in this world. Mafin fel siya nga. Solman ilfak mo. Vanity is vanity. Malishong danil malishong. Manang Leila kadin siya fo siya kimalan fel siya nga. Akadin ka awi na naklas. Shukmet to ko siya ilong. Masyosyoslo. Insang shamtek. Dawayan din na siya. Kadin kain. Si Filpe. Ak fotodo ikat na yun. Papakalang kipel siya nga. Kadalang mindful. Ki compassion lash ke mat wiyash. Mat self-plan na wiyash ma. Kat care na pues. Kat pakom na mat wiyash. Mat nili mat lala. Elos ma matul. Kat mat lalal fong iya. Urek magang kasi nga mat matul lalash. Efo, may nash pelsi. Kung nanasilela tari mo. Kome may kesla kalya ka. Kususha sikiyak. Trumpet kesla. Mat lalal fong inakewa. Soek, ke glorified body siya nakipakanyang siya. Kat masya siyak na munin bel siya. Glorified body siya, sikyak pa na siya. Ingan soek nakipakanyang siya. Maingin ka din de confuse, ka din de force siya kita ko akbil ang lim, aga nito na lapang event siya makatapan. Event siya inge siya, kadurik mo yung gasing rapture. Ka din na nutoy laki. Siya kumakatayalan na kalam ka siya desto ni kayakor fa singal dolun ka singal algos. Kaksakin kung kat papatamasin usik kasto minakes makanyikat. La as mutawaek ki mo singi as pesaf na siki. Panangkatak kaya matwiyas. Siya matapelo mo no kipel siya ingi. Nakanla ka na nakla. Ki treatment mo rik na siya. Katakilan ka wala na lom. Ngalin lom siksi fena. Ki siya dalit na digingi. Egen diagnose na cancer. Al flok la rekma bedari. Lena clue. Maingit ka nakayikat. La. Oye masikya ki win na doom. Ki el for rekma gan any like a finne fok ferrara. Kamatayan ma shine CFS. In kalya na planduk nuklal. Kaila. Maingin usya na sish. Lakom tiya maduli. Kalo mas pele na kay wakat papatamas. Emo iplas kaya pa, inkain syukum, inkain pranasum, inlalalfungi, kasamsam si kitaliksi mayes nga luna na Jairus. Ma, ilak mulye, kafin ni Lazarus, kat papa,
Mwet saplom gel Paul Silas. Elos kauli in Kabur in prison. Elos siya complain. Elos son kaksakin ko. Senin koslalos. Balay yakle. Mahingi tagapan na siya ka noon kaksakin ko. Inakalimila. Meto aslan fel singi. Kumakuluklas si fen. Sunotlan makuluklas makatwalom laki. Kain fastigigat fingat hesin na yun. Alena yok. Makatakilen kaya wala na long tagutan mo. Katpa, bakit lalal yung ila, kumawikat. Kumawikat kintu singi, kikat matawagin fast na mita. Akayalam ni Stilipan, ki akollah ulal ki fakikikasno. Inoy na ki Moses Ilsom, na fino Sinai, ki Exodus singa liyak kalamin na siya. Kaya fulok ko, wangin malikal, ki saplom, inanak kalamin na siya, metol fulat. Kaya bakit Srui. Paing siya na siya, kaya nga siya siya, kumin na nakmanas los sien vulwas kinukdukin mo mo. Kaya makalangan medalo. Kung kain kolkat, kaya matatmatayang na kain tusingi. Kaya los na kayo matagawikat. Kesa matanin siyan met buyas matagawikat kipay singi. Kayang penguan medalom. The fellows na kayo, akuneni yan makadashuya. Na vinen White House na vinen takashiksir vinen Kosrae. Raunek na kayo. Kaslom ja netok pat kaslom tlalfungikia ken won tum Jesus Christ kat fakuloy men pela ka flog in the room na mistelipan lang malap kamay tuman wala Kulo naman lap tigin treskal. Kulo kaksakin ke Broi si matagay kestalin las na inge na fin sa kosin broi pe kemakadash ke inge metlas Kosrae. Ka kestalin gadin takay met ligi mana kayo. Kadalya sulumalalap la ikek la masinge gadin takay len na kayo. Now with that being said, katikesta pa pala nata siya, kada read Mwe Read class na inge nakataga ara akketeyac na kayo. When ako even ko was week at phone niya, arshi told you taga ke sifac si lash na ke Wednesday nga. When akalam mi sifac pe, siya mo tol falat Aknasnasyeyucklac. Siya mo tol falat Aknasnasyeyucklac. A cleanse high priest, arsh ke Leviticus sapta alkos fossingalakos na ke long tolu. Leviticus alkos fossingalakos na ke long tolu. Kipelchingen am nas kesla pa baltuman, Mwe Read, ke fossingalakos. Na Moses elushe ka mukul fos magkishe ke makuluk. Aaron when natal los filia Paulos finsifel. Fossingal mekos. Moses elunie eis katasha sankefin Paul na ke sang moswelak koe ke swarshet in long in kishaila. Na okay la shala la na pe long. Oinge el kishaila Aknasnasyeyucklac long. Moses isla kulomalla. Sakat na lang kulomalla tigin kal kung na paypal tuman na paypal teacherala pa itak yang mitlas ko sa ngin track ipe kulomalla. First singalon course. Moses isla Chris na kay wake kanon siya ipsima woy met ke esye kitni wikris ke sakak mainge na kay wafin long. Singalit course. El eis managawala ke kausuko kolo ikwa kanon siya sakak likin nien aktaktak wana ke LEUM GOD el sapkun. Fos singalakos na ke singalit course nga ritit fanang nga na para la ipsemet ngan may kisya na ke makuluk. Fos singalalkos na ke me longol siya pa ipsiaklungan
Mwe Read singalal ko toko Moses se sheep mukul suko na ke may kishefer Aaron wen natal elos filie Paulus finchifel Moses unie sangsha o foi la siskiak oske longo kewo foslongol ke sheep suko atari na Moses esaka ksife gris plolake tukun ole kanun sie nie ke kof Moses esaka sheep no fon suko fin longo da in sie me kshefer in oana LEUM GOD sapkun nasil Folin may kishe may wona sin LEUM GOD. Ipshafla singen it ke foslong luna ke long tolu. Sheep akluka. Moses se sheep mukul soko akluka. Shamana ke akmashan lan met tol. Na Aaron wen natal elos filie Paulus finchifel. Moses unie eis katarshake filie ke en fushashke le she le yot keleron fin kufin polala le paul le yot fin kufinne lalab le nie le yot Intrel Aaron kufin pau lalab na kufin nie lalab right side ipsyak to liwapangan namnas metiget fast na meda kat proy le ke may mol ke kas mol lan kat ke pelsinge LEUM GOD flettena kat Paing na sumin kaksakin ko mo kat flettena ke pelsinge kat true malalap ke kumse pelsi kat in long posem na mana si syongnya na fon na kas mol nam na in kat kai si ta kat in te borong mo kayen na o kat inakos na ke kat proy kaksakin ko ke pelsinge proy ke mana ke wa ke nen chi se simit lang unar kat proy amen Lomalap tiging kum kulo malap kaya kumusi me pipeline displayan ay na kada som mutawaek akketeyac katrete la kat proile ke katlong meto on korfostong dolu in Belgium ng amo 1994 time frame ngawi soldiers omne Kosrae likiyac nga liya ang lipan lame ko mas kami singe nga usut fos singe nas met kumalgan na meto on ko foston mo tolu shuk to ka shalan ga de met ligi man ga limit ko melya ga atin na esamya na fos singe tangate na liya kalme yan ke na ka del da ga ikeslan check ang da na ke masuwaslan kalmen fa ka ba la condition fa ga ko mas kami singe ne papa siya ka matlal fog ni sin man kaslan ka te kain follow alal narga true kaksakin ka ke belchi kek laga din si bataga we from ke kaslan ka inakas makikin ka ke kusien pro siya biangya utakyalan church second coming is two different event is ka change me study of end times kadin na kadin kalan ke mga yokshupe kadena na nakin pro katlen kas katin focus na gemalan siya asin kashaw naro ke pelching ratta kadana book Leviticus el kadana outline standard operating procedure in approach kat matal siya kat singa kat matal talit na din kat ng the Israelite in the Old Testament elos mat kulo efo kat fakangan man pataga ke Genesis chapter 2 fingat liet at wangan mas mafak mo fall of man Kasi ben matansingan long ma serpent sifac, sifella itak yang masap si ma edal elos kanaus la masap si makadel sang na silo siya. Kasi ben kikiaplal serpent singan. Lucifer come in the form of a serpent, approach iliam tain singan, Eve met, Eve liye woyen kunchak singan, kikiaplal siya ara elos kangla Fukun siyak sukuma katil ma ilosinte kang. Lainsin ma ilos isnge wana ule lalankat ilos fa misya. Na misya singe para katil usit natin
Israel nge ka natal shake-up nge likiyan Egypt sang masap nge because the only way to approach God is His way. When in may kind ka narun God on His own. May kat matal chipang may kat na fon na kuluk kat fototol nara shikasha ka masap may takin na sin high priest magate riti pienga ke Leviticus alkos nge akwa kinasil Moses me prefigure oyen inkenek sukumay taga fon na kel Jesus Christ ke New Testament. El magay na bakain like at leke nuk matal na shal magay na bakain sang ela makuluklash fel. Nara concept singa taga ke fall of man matawa ke kel Adam and Eve katin kalim kela. Pel singa eltalitelek la elos coffee fall. Na vinga read the Genesis story for shit course. In matawa ke ip singa katin kalim ke concept singa la. We cannot protect our own self. We cannot approach God on our own way. We need to approach God His way. And we cannot protect our own self. So, katsum na get Genesis, me tolu for shit course, inu siya kalam siya. Tolu it course at kalam yang. Tugun na eldal kang la, na itak yang na siya dal etayak, eldal akollah la, eldal koflefol. O inge eldal etolla sha kaksakin fig esang afanol talla. Tigin siya like yan. Tukun na eldal kang la na itak yang nasil daletek eldal akollah la eldal koflefol. O inge eldal etolla sha kaksakin fig esang afanol talla. Afanol tal sisaklo. Abangan ipsengan. Elos misa. Elos inge na idal elos koflefol. Na elos sugin si na protekil tal. Evingatli in maslon for sheet course na ke force longol siye harsh transmission, harsh communication between God, Adam, Eve. Na pangatoplan God ke force longol siye. Sapta 7, sapta toli force longol siye. LEUM God orek nuklal Adam ematan kiel ke kulun kurso en nokumaltalan. That is the only way. Siberek ke forcingan pangan. Katli la elos shuk in sivena protekil dal akadel daga ke force longol siye ke sapta toli pen ke Genesis. LEUM God orek nuklal Adam ematan kiel ke kulun kurso en nokumaltalan. Na vingatli sapta ko fale gatli la kliklu na dal Adam Eve Cain Abel. Abel elustaka ship force ko emet. Isus na emet ke earth na dalan insang natil God. Cain elmet yok shach elustaka mahwan kadel tinan che woke. Na concept nga taga ke Genesis tolu gating kalam kala we fall. We inherit the fall of man, kat ashke sinful nature siya na. The only way we can get cover ke makuluklash finfella siya pa orit malan God. Orit malan God. El mutawaek ke fosnongol siya. El me elorela nuktuklaledam. El matan kiel ke kulun kosho. El no kumantalan. It's about me kishe. It's about me sang na sin God. Katin liela approach ke Leviticus nge you cannot come to the holy God without His rules and regulation. When kat matal chipang. Naragat liye background nan Exodus. Elos muta 430 years in Egypt. God also redeemed sa palak the great prophet Moses in Uselos Melikian Egypt kes ben God long tong panglalos eluselos me
papanangan promise si Miles ang na sila Ephraim, Genesis singa luofar. In fact, na sila Ephraim Genesis mo, siya pel met no mepi foreigners in a foreign land, tasakta nga follow ko no lusme. Na kaya luselos me, dikian Egypt ngayon, yen Moses Mount Sinai, na established rules, regulation, when that 430 years in Egypt was polytheistic, elos liye alupakante. Nara, eldagain uselos me, tukun redemptive work singan, in narrow them to messingan, to make them a nation of priests, Mwet. And the only way is to give them the masak. Tigin el pacl lage, Exodus sapta singalya. Paing siya. Ilakalam nila, may ngan taga mata surround Mount Sinai. Moshe som inusye me masaplan God instruction na tabernacle siya. When bang ila establish a nation of priests. In represented to the rest of the world. When am I promised na siya Ephraim kasapta singalu is working throughout Genesis, Exodus na yun, nakatagan na Leviticus, Pugak Tolu, ke Pentateuch. Liyan na pa ila, the only way len shela, talik natin God, nga liki the rest of the world is to establish regulation, mako. Pangay me consecration, pangay become holy saying, holy nation, being separated from the rest of the world for the work of God. I think that the quick outline kes saptalong likos na phone na ke Leviticus nga. Kataga di nda ke sapta si na ke sapta akos. El from kin offerings. Offerings nga taga ke burnt offering, meal offering, peace offering, sin offering, trespass offering. Napata ka katlikas sapta alkos maga treaty pe na ke tolu nga taga akketeyac. Katsak nas ke background nga na ke katindi kalam na pa la me si katash kan. Sin offerings nga na fun life in katan na ke rest of the new covenant pa ke Jesus Christ nga. Taga la kalimin na pa efesi sapta me ko fos lowos ipru ya fos singa nakos. Ko Rome sapta singa luo fos me burnt offering singa pa katali sam kun ke Leviticus alkos nga in forward na ke ma taga ke New Testament ma Jesus taga la ke finchak sin el taga sang na fon na offering singan in my kind na sin God na ingin na ke ka passion na Jesus kat taga offer up our body as a living sacrifice when na ke Rome singan lo for singan na kalamingan my kind na siya burnt offering so layak na mga akalamiyak na sindalik na din God nga prefigure may taga na si kumusing ke new covenant siya ka ulang sa siya katsum na ke meal offering siya taga na New Testament akalamiyak ke me son sapta siya lo fos ng ulakos akalamiyak la elpa kernel elpa fite siya me patakla ke wheat nga en waki molyak tik rela me pakanta ni wheat flour patagana ke ipsimalda I'm the bread of life elpa ikwe elpa bread of life sing na me nga kum tagana ke msing bread of life sing pa ekle laman Mwet el som arhin kashaw sitting at the right hand of God Father ang akum or me pakaslan God pangakum taga kang ingin our spiritual side of life got to nourish our physical body magayna kataga kang in a spiritual sense Genesis na revelation to feed our soul our spirit pangay mas mayok siya mit kat karingin pe in a physical sense kang mongo mawo na ke temple siya manifing kat liya akwa ke masa may tiyak na sin talin din God nga mind sang fakat na pa matalan God you cannot approach God matal siya with your own stuff pakalim ke Genesis sapta tolu fosit ko Genesis sapta tolu fosong siye katel poteke la Eve sang kulun ko so that fig tree that fig leaf my elos or magina that's not enough
you cannot protect your own self. Di pan kung te kan protect your own self ke sinful nature siya makatash ka misingin. Naro, ako matagal, ako kigatli outline niya kike me talik na din kat ngayon follow itak yang kafang itak yang offerings, itak yang masap that's the way to approach God. That's the only way to approach God. Nake itak yang masap ningen na el dal shirak laliki fela el dalin kulacnsap as a priest nation of priesthood na as they maintain that priesthood pe masap may itak yang nasilos pata ko nake sapta singal me sapta singalit ko falin ke sapta longolit ko ke tafon puk siya na first part of the book first saptal ko makatreating apaka de focus na kaya for the rest of the book katlela arpe kafa it course mareklen akalim na sindalik na din ka if you want to walk with me in my holy ways yan na kayo wak makflight ya kafang inakas makinyala siya katsilak siya katsilawus katsinga pa usko usmilikan itcha akia masa busot na ingena kafang pataka na ke Passover na ke unleavened bread first fruit feast of Pentecost Feast of Trumpet, Feast of Day of Atonement, Feast of Tabernacle. Nakatali na pa ito na ako may takyang na sindalit na din ka in shallows na fella siya in make them holy. Into ka na kem may mas mayok siya pay meta. Masap siya mayok siya pay meta. Katin lang siya kate meta, katin lang siya matalang na siya, nakat lang siya katsifed. Pa ito ka kunakiyak Kunekio wi kom na ke me chisha sila akfashila fin chaksin. Kaya mata ke masaplan kat in the New Testament masap sa yoke meta pang. Katin lang si katin met lang si matalang na suwan kat lang si kat si fen. Nakat so mata read me Leviticus sapta alkos fos singalakos fara kat liye na paela. Moshi si fen ay guluk. Aaron talik natin ng si fen na guluk. Ara elo siya na nantakon na ke me offering ko me sacrificial system siya metigidal kalansap God metigidal som siya na manas na sin matanfel the rest of the world na ako ready kat kain fast forward na ken new covenant na Jesus Christ man na kayo ke sacrificial system siya point to prefigure Jesus Christ kading kalam galashin kenigin mo so ko fan na fin fela siya pa Jesus Christ Kat Trump ramangay na lak yok yak me astex makinyagad men ale yok lutut sa tamising. Fat Martian kenek pakanten na yun God. Martian kenek so fun. Manil pa covering na ke blood of Jesus Christ magana pa kain cover the sins of this world. Naragat liye masap may takyan na sin God nga gat som liye nta ke for singala ko smari kat readitarya tametiga so magatin liye me mamta ke saptal kusngan laim ka del fat na siya Moses usiala era na when natal kayo wana kenien utsak na lom nuk matal siyan matala usien nuk lan metol wali nak masha kya mugul forso ko may kisya ke makulu kya mugul forso ko may kisya na ke makulu ship mugulu ka siya fotoin bread wangin may pulol ke inaman bangan lishe ma most na nusye akollah na ke ordination ching na ke consecration ching kataloing da gauso ko ship luka we falao na fin katliye na kulun gao shan gao ka kulun ship shan ship na bread of life katliye na basket ching and ushitari lem chicken new covenant bread of life sing pang from kiningan it's the word of God the living word of God pakatash ke olu tu yung katin na katin kang len na kayo katin matake malan God if you got somebody kuya na pa sacrificial system sa Old Testament nga na require may priest ngayon matake temple kalam nuk siya 7 days in a row wave the meat of offering wave the basket, the fruit, the bread, offering foreshadow a final
offering she might have been shakshin. I don't need to go through what they went through. When fulfill na kayo wa mga ke shan Jesus Christ. Narang ako na put our faith in Jesus ka din mata ke mawala na God. Kat ka in fact we really got over na ke yes ima itak na sacrificial system na ke Old Testament singa. They have to go through a lot of stuff just to get clean up to come to the presence of God. Because God is not approachable on their own. They need to go through God requirement to get to his presence. Nakadita la nuk siya signify. Tabernacle che Moses mausin may sisnge ke Lucian yang ngaw. Daga na ke fixed temple siya David Solomon masyaya lang tanga temple siya signify presence lang God. Shikana glory lang God. Wala lang God arch ke temple siya. Naro requirement list siya may dakyan na Moses nga lang daga magin ke fos nga lako siya lang pa kada daga sam kun nga. Aaron when natal filie palos pangan ipsik stop topic siya me ipse meta may kisya na ke makuluk. May kisya na ke makuluk lang may tol. Fos nga lakos. Na Moses ya luce kao mukul force may kisya ke makuluk. Aaron when natal ilos filie palos finchifel. Makuluk lan may tol. I preach Aaron, we preach siya yung talik natalingan. That later ends nagkakausukungan. Kausukungan mo sila gustakangan. Requirement siya pang mga akwaklan kat na silos. Meshingan, that being transformed, that song makuluk lalos nga nagkakausukungan. Signifying transfer of their sin into that animal. Namasing nga orek, len na kayo for 7 days, orek pel na kayo pel sital approach siya. That's a temporary sacrificial system pointing to the final finality of supreme sacrifice morek finshakshin. Akwa nga point to one person, second person in the triune God, but Jesus, God the Son. El daga ela makuluklan fel. El dena in lay hands on anything man elba blood of the lamb shima enanayak fellowshing in. So these guys went through a lot just so God can separate them from the rest of the world. Elohim become a man, priest of nation, holy nation. Separated from the rest of the world. That can break in siya ngatali old covenant na that fail mga masap siya wala that never can keep it because no sinners can keep all those katilita masap siya wala just takain block out itala makuluk kat ash ke makuluk itakatin aware ke makuluk. Mashigadаш kamishen ba dispensation of grace. Langkalan yoklan kat pagadashken. All we need to do is put our faith in Jesus Christ. Lalalfuni. We're putting our faith in Jesus Christ, transferring all our sin on him. When nage Aaron talik natin laid their hands nagkakausukong. In the new covenant, you put your faith in Jesus Christ. Makuluk na kayo wapaitak yung nagkakaos kong. Makuluk na kayo wala liban. Makuluk na kayo walang fela pa. Jesus siya nanak niya. Na his blood is the finality na redemptive work, salvation. Taga prototype ko. Prefigure ke sacrificial system siya ka-trampin. For single maker, Moses lunie is katasha sang kufun bal na ke sang moswala ko ke shwarchikin longo
inge Nail okela sha la na ke longo. O inge Aknasnasyeyucklac. Now, having got the entrance to the tabernacle, outer court, inner court, got from kunla from the east side into the me opening shike tabernacle chingan outside opening chingan atin from kun lom nuk itself outside the lom nuk arch me long shipangan and matalra worship kisyangan offers nga usye according to what they can afford. Priest nga ni islasyangan wanan rela worship ko, offering singan insangela, makulukngan. Napakatliya me saptal ko nga. May tol falay chimit lan talik natin kan nga heran, we talik natin nga, priest nga, ordination, sanctification ko, consecration process, sipaw nga. Nakadito ka pa, liya ka Exodus saptalong liya. By the academia, seeking Trescal Likia Faculty, Kaya Letra, 0.5 year get the star. The Gatli Akwak me, Gatli la prefigure of figure Martaga, Jesus Letra, Akfonila Manake. Moses is la Krisnake Kanon Shie, Ipsima Womet Keshe, a kidney Wikirish care, a sugar mine in a Wafin long. Burn offering. Tako na si kumusing kating galam gela kat kapas na ke me finchak sina ke Jesus Christ na ingena ke katliye wolacna. Therefore offer up your me body as a living sacrifice pleasing and holy to the Lord. Pange alu pa ye rom sapta singa lu foshi katsumna ke foshi singa lit course Akshafia ipshemit ngan el is managewala la ke kyausuko kolo ikwa e kanon siye e saka klikinien aktatak wana ke LEUM kadil sapkun kulo malap tikin kya mushe fosinga litkos ngan el is managewala la ke kyausuko kolo ikwa e kanon siye e saka klikinien aktatak wana ke LEUM kadil sapkun shilpan a reputation jipan Malim kadil sapkun. Malim kadil akwaklan God. You approach this God, holy God, you will do my way. Bange malan God, bange akwaklan God. You cannot come to God on your own. You cannot. Nakatkan likiyac masingan samkin New Testament na ashin kanigin molzuk fan na shilben na siya. Jesus Christ, I'm the way, the life, I'm the truth, I'm the way. Forgot masya tingin. I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Jesus Christ, Pashamon. Son sapta singalagos for son kor. Ashin ganigin molso ko fan. Narrow year kikatin kalim, kikatin te fosyak. Na ma isikya kya nge, isikya kya likin mayak takta. Me kolo ikwa kanon siye e sagat likin niyan aktakta. El usta mga esaukat ligun nienaktatako. Signifying la wangan makuluklalos. Utak taligi makuluklalos nga ligin temple. Ko lamnuknuk singan sisakluk. Tabernacle singan. Na ingin na ilo sakula in approach. Tamitigit also man aspe shipluga na nantako. Pataka na kay psiakluangan. May kisya furir ship sukoy me tabang for single algos na ke lomol siya kalamye toko moshi de juse ship mukul suko na ke may kisya furir Aaron and when not a little fulie palos finchi fellows reputation kao suko Aaron Moses Aaron talik natal ngan nikiye palos fin kao suko ngay na ship suko akluwa pang esam me Fosimari dipping cow, sheep, flour, oil, arch inventory checklist sheet na Moses na nusi mga na ngayon na elo sorry makin mga na ke kisyang
na ship suko meda bange toko moshi je luche ship mukul suko na ke meke chefur era ne when na the los filie palos finchi fellows same thing transferring their sin on that animal prefigure kung sang na fon na maguluk na sin perfect lamb suko Jesus Christ na madalorang a temporary prefigure foreshadowy permanent figure siya mga New Testament Jesus Christ. Na meorik ke mo si lunie a sang siya foi la siskia ko ke long okay wo. Ke ship suko ke ship suko atari na mo si ele soka si fe krisha lu lola ke. Et tukun ola kanon siya nie o ke kof mo si ele soka ship no fon suko a fin long. Ta in sie mo ke chefur in oana LEUM GOD il sapkin na shel. Folin mo ke inge mo in che won na shin LEUM GOD. Na shil pa na daga kate kalweni makadakkel ni piang siya. The aroma. Folin mo ke inge sokak na ron God. Mo ke siya. Harule na ushe na pa akwak siya ma ship so nga te blemish wan makulukke. Figure prefigure la wangan makuluklan Jesus Christ. Ka tram kun masingan beke ipusap tal megos ke mande. Wangan makulukla lel daga na fel asing nena makuluklan fel. Mayen priest, high priest ngan teka. Animals ngan teka. El just foreshadow imasimay teka fon na nasikumusing. Na kel esokak masingan bangan burn offering si mataga nga ko minahan silban na kalwani roms nga lowos. Som nage every sapal me kor fos luo ka ipudia fos nga la kuspe. El pa usye peace offering si na siya Jesus Christ. El usye mista na siya na kayo. El sin offering sila. Elo sang bao los na ke kao sukungan ka ship sukoa. Transferring all sin to that animal. Na Jesus sin offering sing lanfel. Past, present, future sin wiped away clean. Na sielos na kayo wasal lalfung. Siya wala na labay katintaga akes makanyagat ke lututan sin. La situation faga akong marke. Nga fat na pala langkalang pakutin langkat yok liki situation kong marke. Na setan na tagayin plaki agat hindi liye wala na sin. Pangarit malan setan na cunning ways of setan magatram ke fall of man ket sapta tolu kat mutawaek okram singa ka akketeyac singa matayin singan tafong la mukul singan tafong la ke shipenil long pematayin singan narelo shukin sifena protect themselves ke makuluk palos siya kadel fa makunte ka in sifena instead el sankulun kosho no komolosle. Pelshane mushenge that covering come and fulfilled 2,000 years ago. Ke bread of life, ke perfect lamb, Jesus Christ. Nakatagal na ke sifac tu lu singan na ke me foslong lu na ke long to lu aksafila. E mo si je lu se ship mukul soko akluwa. Siya man ke akmasha lan Mwet tol. Na Aaron e wen natal elos filie palos same. Kao sukwa ship sukwa me da sifac tu kwa later ends transferring all the sins prefigure Jesus Christ by nanak makulik na kayo. Fosnong dolu.
Mosigelunia iskatorsha ke afilia ke enfushesh ke le shelayot keleron. Fin kufun pololap le payot le pacl layot. Fin kufun ne lala le niel layot. So that's what's happening on the second sheep. Mosisele ke sang moswala right side ear of Aaron, the right thumb of Aaron, and the right big toe of Aaron. Right side. If you got the Bible, the right side is the dominant side. Nara ingin na may tol singan akmasayat lang Israel lang te sipa long malan fela long makay na matakarun kat me. Right thumb moswayat lege shan ship sugungan lang te sipa ra malan fela lara makay na akwa masaplan God. Right toe, the big toe, akmasayak lege shan ship sugungan, shipak lugosengungan, Mettolingan, I priest and the rest of the priests in walk firmly in the work of God. Nagada apply if gana si new covenant. We are hearing a different Trump message. We're not hearing what this world is hearing. We're hearing Genesis, Nuke, Revelation only. That's it. When in Mashaya in the neck in our ear. Makatlong at the sham lan God nashin pacl mit 40 orders throughout 66 book. Pang foundation si magadashke. Even gatlie ipru sapta ikoshka ipru itself, matlal fung in Belgium and they're scaling back when that tuil kelong kastan God. They were walking, marching with the trumpet of that roll in that first century. Ngako marke 2025 is the same trumpet may takanasin may tolinge kaslan gat pa inagan akwaklan gat pa ngako minanashke. When an institution, when an government fin fellowship ma eushe Aknasnasyeyucklac final cross shima chisha jelta kanake. Genesis Nuke Revelation, pukon ngolon got na fon nangan pa, nakatin long bell na kayo. That's different than the rest of the world. We are consecrated, separated, become holy, like a likeness of Jesus Christ. But in man, offer up ourselves as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. Everything we do is to please God. When nating interest kalilak kalam niya po niya. La oya faga kung narayin sang akyo kete Kosrae lan kat finfella siya kung may on siya kung may kasyo kemunun siya na sin madenen na oya pakandan kung sumaknas na siya lang siya niya. Oya faga kung marshke insang kulacnsap God, do it to glorify God. Do all you can do to glorify God. Sang no fon na sin God. When offering makatlifin shakshina, tena siya tafasinyaw. It's everything. Nara, our right side maitak na si Aaron, witlik natin nga, talin na ko lang kalacnsap po. Nga kung taga, we fully eat to do. But in sang na sin God. Nakawas na sin God. Na ear, thumb, right toe, the right big toe, moswayak leban keleran at natin in me, dalin walk in the footstep of God. Nangako, papa nang emising. Katilaw ke akwaklan fell. Therefore, when we are regenerated, we are converted, got justified, got adopted to the kingdom of God.
Katile malan fella singa. We're in this world, but what we're not belongs to this world. Naga Srui kaksakin na pay akwaklan God ke Old Testament sacrificial system singa din tagalila man pay sila wangin kene shayan. The way to approach God is Jesus Christ. From Gunfong in the Old Testament and Mwet this dispensation, this grace, dispensation grace katash kangay el pap I priest lash ke temple nan God in Kosrae. As we worship down here, He intercede for us and mediate mal katash kangay. Tafan na sin God the Father. When akollah sapta tolu fasyakalem. We're walking in a different rhythm. Na get walk in a different rhythm, but persevere. We stand firmly. Katina ukaya dukaya malanfela, but we narrow-minded na get akwaklan God. Genesis na get Revelation. Now why not taking interest kalilak kalimia? Keproya. The next event is the rapture of the church. We are connecting our hearts to that event. Event singan kasmer gafat ma imminent. It can happen anytime. Katkan kakaka katamat lash nga wangan nila. Talpiya utak laylan. When it's gonna happen, we don't know. Taiving kat we utak ya. Then 7 years of tribulation, si masamram niya ke 10 sapta year first, longan lakos na ke longan dit course nga nakalam niya, pel kayo siya itago. Para akalam niya mamait siyang toto, tekain mo. When pel siya nga neupele likiyac, pan mo upe masikyak na. No, there's greater pain gonna come in those 7 years. Na may tayo patatyang na ke akal masitan na taka, identify may pel siya nga. In controlling. Sige nan ko. 2020, COVID-19, pandemic, requirement and government siya, everyone get vaccinated. Guess what? When marala requirement siya, they did not take any vaccination. Sugakyak mo siya nga na, elos kya pa la fela, elos tinais, manila la makuluk siya. Na keshipen kat koflan na ro, if kat te or is vaccination siya na kat koflan or ma when requirement siya pangan. Narakat siyangan ke makadekanga, katita la makuluk siya, katita katsumpa na vaccinated. But chicken nan ko, masigan na get 7 years of tribulation. Siya na nga pakpakin ko when may lalal fungi ke 7 years of tribulation. Wakelos. Na may tayo alisyangan ke. Tasakta, may tuku. Persevere. When nakatin ranyin na nga. We're not of this world no more. We're not of this world no more. Kat fella singa da katina belongs to this world. Kat foreigners, kat sojourners. We are waiting for our Lord and Savior to come back. Take us home. As we wait, we preach the gospel, the Great Commission. Parshaben sacrificial systems in. Let's separate those Israelites for his work. Inge na Israelites got pushed aside keshaben elos reject Messiah. Na siya kulacnsap siya na sin fella siya the church, you and I, the believers in Christ, got to get Great Commission. All authority in heaven and earth has been given unto me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I have commanded you, and below I'm with you to the end of age. One Lord God, Gegadash. Ke leadership present one in church.
Fakulan nga ni kalim ke munun Christ. Langshi, engan, mongfusher, mateng, kalang, orek mawo, aru, posishel shifena lemfe. Nanak na pa message shima yoke met ke puk Leviticus. Katin langshi kate met, langshi metalan lar. Nakat langshi kat shifena. Metalong lu faston ulit course na kyang ngaw. Ngon by nan we kat kashi. So we can offer up ourselves. Siya silang Jesus Christ nga. Ela makuluk na kayo. Masih fun na itinak manas na kaya. If you come to the life, you're trying your own way. In other words, you reject the salvation work of Jesus Christ. With that said, kat kulo malap kaksakin gat ke message man daga kaya kat kaisi. Kada sumral tikin ikin nandaga rala ukramin kalye ay at yokye malitiya. Kulo cut placement na gawa ke paljek ne. Interest kal lumalap. Mr. Liban, lumalap sa nga. Wala, met kumilya. Rela ma. Akollah unsa ko kadin lipsula baba. Kulo malap. Sidel ke pasinge. Mga flok na ki may faksay. Next year masingan. Full screen. Kemudian kalanyo. Lord, tigin per. Kulo malap. Hey, Edwin, kulo.
Kulo niya no pwe. Kulo. Le minister lipan. Wale klomalap. Kaksakin got game. Confirmation in akketeyac. Mata ko kishin utwasalik ngan. Kulo malalap ke kaslan got ma sivil mata ko inutikat. And si feel ak esmagin yikat ke molin lalalfungi. Kulacnsap na sin LEUM GOD. Keyword siya bakla being makto lowos lungalalgos. Masih fun na nga kat pa matin kasati kan Aknasnasyeyucklac kas kogingan madal siya pa kung translate isya ke upper shelf to ke lower shelf. At hindi yan lalfungi. Kulo malap. Kaksakin ba kalal digin perli siya matwiyas. Kulacnsap aru. We got up at Henry School finan. Clean Texas ngan. El confirmia ba nagiltisya lomingi. Kulo tigin perle. Kasi kat kayo wala misilipan na ke. Kat may Halloween Wednesday. Kat may lipsra. Kadin de country ki maluto da. Kadin kain liya na ke entirety ke kum akketeyac Leviticus nge. Leviticus alkoshel is a narrative description which fulfill and presuppose a knowledge of the Mosaic prescription recorded in Exodus longolya. Exodus longolya na ayape kimaltising ke Leviticus alkos. Kat kandi na ke machamam gangan. Kulo pa malap. Misil Procula, the Daniel, duo, donasyon. Makes the nena, amen, kelutisya loma. Il receive wala kalimingan. Maybe kain fakik ke kaksakin God. Mga dalik mo tayo siya na dik. Tignis na. Mga kalimila. Kikita pel somla. Tumor siya ke brain lala. Edal isla. If loklorik malina kluo. Kaksakin God ke wala nalang God. Namdal rina. Lifay. Siya wikat pe. Sa pasyak. Malutinge, aspek ke KahsInKol page. Tuwalan ruma, kulo kaksakin God ke kaslal. Nangamamit singe, asiskom, kain gumaswayan. Elash. Fort Sam Houston. Oh, elash is Tuwa Telwin. Siya naman kulo kaksakin God. Katsamram gun na ke, me kat akfashi in Kargan betok shalan gada. Kargan misnalan fela bewa. Tagabe ke military service magusashke. Kaya kat kaywa ke. May en kat finli na ke iplan militaria. Kasi nga discipline orik maganyak. Me kasi orik maganyak matamalutuda. Disciple. Marooted. Tagage kasi nga. Discipline. Sida lik force mga kapkapekpe. Ugay lagi kasang God mga JJ aluka. Lumalap. Lumalap kaya sluman. Awusin natas nga JJ. Yang anan kaksakin kumpe. Sibe pako na nalifay. Tuwo kulo ki. Tong longest. Wala nan. Amen. Gulo malap. Kaksakin God ki. Elos kain. We pe acknowledge. Kaksakin. Nakalash kiltu siya nga. Magadak fashi nga naging at akketeyac ki kat sabat pinganalin. Inge nakas maganyigat. Kaksakin kumbe, aloha, Jeffersonville, Indiana, inakkayagawos. Kulamalap. Kat kasi, Skin 85, siya. Polil faklagas siya ki mga esta ki oye benutila lalange. Ngamatayin siya nga. Ngamata paroy kaya. Ano nga wikos pa na fellowship? Even fasting a fasting fella siya nga. Ngayon tayo lang asum na ye. How wonderful is that? Kikat dip sila o yung
kahit kasenget kain akketeyac betlalal fungia. Lomallap, miminara, chosalik aloka, laduwo wala na intong long gaslan God, ke olitusi. Lomallap, kaksakin God, aype na patagalal, likiyac ngebe, finan Sacramento, paliken Philip, sidalik force kapkapaek, alena me moniak pe aru, ke kulacnsap finan Sacramento. Na floklebe na ke vaksilal, tigin berlinge. Way to open our day. Amen. Porque wala na yan falgalo seus pengwo. Kaksakin God. Nang akali Miguel Batcho, tagay Maui, faktuwo, lumalap, pat, ilosingi awila na plan, if injaksi may ash Christmas finan Maui ki yang Christmas tuwing, yeah. Christmas to any. Aw. Tuwo kaksakin tagalawasan, lumalap, tigin Berlin. Killing and true, duwo. Lumalap. Killing, gudong malap yarsluman. Kaksakin God ke. Tigin makil. Angol me. Now. Meshimen, Chamsi. Chamsi ito. Siya wala ka lang chairman. Kum da palman, kum da lamat. Tagay na ako plangin. Ayon lip sila mo. Sida luksafla. Tat nga lulesindum na yun, manawangin. Lawalap. Lumalap tigin mekil. Pise on the road. Lawalap. Kaksakin God ke. Mabelas ke ingain. Me. Doon ay korek mo si Mael akut na genge. Ano keng akalim yun na siume. Kat nga tawrik mo ba ke industry singe ke transfer of good ke. Nga korek mo lang UPS. Penalay siya lungon siya. At si Bella, then I will contract Lasha. Kat strike ye. Me, service Lasha. Me, ilos di impact ke. Ski living sto siya nga te one ma. Kaya ko mungungan na gistong eh. At runga pa. Kaya vaksinal tamil kaya na. Lucian, molin na insinga na kaya mali na yokalik mga bel nga. Na, machimat kayo may din siya faklaban rikstan na yun. Aklamalap ke, kaksakin kat ke kat me, takani ke Lucia siya nga, nabistilipan nga, ala na win siya wawo ke, luti na fanen, luti na wawulong makum, kolgat kilain misingya. Ala na me, takain akketeyac, bring it to the lower shelf na siya kadindi. Men, nakiyakalim yung masingin, ngamda kulacnsap po, mutawaek actively ke 2002 na kaya pa yam singya. Yelong luo. Arle sesa. Oh, man. Aw. Arle sesa alam silipan. Kumin matalo mga luwa. Matsita ka. Silela nuti kay Leviticus. Kung fact pa biya nga mo, siya na sa stick Revelation. Book siya nga Revelation na. Siya book mo. Sisala sermon makumdal. Lip siya lang matakakin. Nga fact mga nga tifakin, nga fakin la. Kat finda ka, way Leviticus el me, puksyak tolu ke pukon ngolon kos ke pa palang kat dut kemit. Kum siya man nagkakafakisya. Nara, ibit kos kaya nga pa, as kisya, may kat dahil lik, taga na lesing eh. Kisya ka fa, metol falat, metol, Mokum kan kam ngumde kan kang na fulwa na in fulwan pa atonement si machamram kengen pa shamram ke lifting singa Yom Kippur yes man ga ma ash mul ke ashake na literally nga took that scripture ke bel si mga maseke nara kinga masa nga likiyac Kikum sum na hospital. Idelfinis na me blood pressure lumo, temperature lumo. Dalaga ko na klamas ka. Okay, belgi modelista siya. The elements ki red blood cell, white blood cell, hemoglobin, platelets, hematocrit. Mangan kayo sang
men nambangan na sila dalindila kung fakya. Naraking nga tayo kekla ito kung ordeal si mga kaulikeya. Yesi, malimahal ko siya. Nga flok na loma, ikin mo discharge siya dari. Nga taga lepong ilkiyac. Nangayis na ako, sivil pa na falok na ni oral dalang dalista siya ko. Something is going on. Nadalista diliyak la artificiency la ke magnesium, nadalista supplement na kaya, nawangin mo. Nakinakalim la, nga to get literally. The siya si masmanyak nga, kaya kung lutike, siya ke Kosrae. Masang often yan na makluklan mo ito. El often yan na, tinahila. Kilusian yes ya. El foreshadow, tao sinduwa tako, eva tako. Que siya ke winkulo siya fan na din God. Sam ke pesi mal parasyak, the cups yung fast kela. El parae ketsemani ni fio kakakle. Fio el ngetita na iglesia. Kal Nepal da kapangan destination lang. Ngayon sangon sa kong ngayon siya sifac laga. Ma sin gospel choir financiadol nakadekali program la siya ke proe na levistrilipan kung valila asmat kumagulin beki me nabak mo me ke daw din lo. Mary, Asmat ko magaling ke video siya. Rulo malap. Kulo no malap. Kaya name alle pos email ta. Alle wo jam tal wias ngan. Pangan kunokon kumakyalim kata mo ito kata mo chiumon kata pangan. Kulo kaksakin God. Esibe pange. Kung finne faklagasin uplift spirit lan Mwet wias. Papangan. Paweng esi. Nagi-press hood si macharong genge. Edifying, eh? 85. Akketeyac siya. Umli katale pala ke muta. Apa? Din sa me pregnant niya mo ito. Lime or sheet course. Lime or sheet course. 57. Angat. Naro. Peacemaker. Gat alin Kadena na masingan inge na peacemaker siya. Oh.
more than any time in our life. The tense in the hair, mama sikiyak nge. Democrat leo, Republican leo, akakain. Ay nan si Papa Zima, akakain na divorce. Akatena lila paluko. Pa-affected. Para kaslan ka din ang kay nawiin siyas. Nakimapay siwosa. Kaya like inner peace nga na siyas. Jesus mo ganun pa siya peace offering siya. Finality. Jesus Christ. Kung kulang malap. Tikin ko mga nga ispa na in fact kulang malap na siyang kananak siya. Masya nga yok na pa siya pa. Naya may taga. Wala kaksakin nakataga ikestalay nagakasnan ka. At iba na nan ka ipsingam taga akketeyac nga. Bella nga me sanakun. Katintaga may tlas Kosrae. Katlen litikat kas molan matawaek kelututen. Lain na kayo. Nakataga pa na may tlas Kosrae ke tuste tosta. Akyok ke pa na fash. Ang tanjing ang tangat lali kung samsam ke government policies mga lali na ke oya mainan katindi pa ngena. And America, they're scaling down the education system at the federal level, talinsang na sin state level mga. Tanaga Texas, si Vena mga Texas nga lila education department ng Texas nga los ala shook na pa in sang pacl in part of their curriculum. Nang ali masikyak nga tani ko sa lila every same education system and scale back then som naga state level in wang bureaucracy in principally, centric. Let me nang el control the staff, like control the finance. Managay at this level in focus na sintalik lututal we may parents land community. And it's the same concept na ke aquaklan church large. Having got lima working in a felang, having got be on the side of taking advantage na ke gospel singing got liye. Muklepen o yema kumara kaya KahsInKol ng tututang na kayo ang taga or cash teacher ko principal MLM pamroy ko FSL ka na okay teacher na kayo period chemet taliti tlik natas nga Leviticus alkos ukay na KahsInKol ma etawiyol finan ko sarel ata sonol basta tumuti ke internship sila kay walang kay master singa som intern walang 2016 nga we passed na kayo kay mura tak pelching som na walang ya and walang tututang in lutut Monday na Friday lututang principal rani tik na kayo kay front yard na ilproy el maganaro nang asya ke feel it chaya ang name names answer apa policies kate akflachi ka din public na funds nga itakla amne pang siyang tot pang mas mayok sipe met kating kalim kela la me met felang nan ko we're in a different trumpet na ke are listening foundation si mga tantaking kasnan God na even got some mutawaek na ke Genesis fare akay shusing at ke 3:15 Genesis 3:15 and what she pagatash ke taga nani ke chijel taga akshafela pokalok singa ke supenen molya kigi misha in islam makulu islam misha na ma going on ngin na gadin li reflect na gawa yang gat ni kesla elementary lime got no fon na finen kosaingi talkan ro si kung ikesla ke KahsInKol nga kung taga shuok talik natas mars ke military nga tik deploying tan oni a Facebook lalo so that ali long kastan ka the at a physical location principal lila ikesla man kung ni nga long the kayan teacher element we high school nga lay minister matkalal fungi so why not just come and make that first if you got principal high school, ingin na, first room, freshman, nikas senior, matay chim. Nga tuyak, ikes na Bible tumdelan, katridi, Leviticus saptalikos.
akketeyac. Proy, when a factual tikin per lipianya. What a great best thing to open up our days. Just moment, God. So we need to really, in a corporate sense, in a very universal sense, na get audience tas Kosrae ka din na ni o yes kung mikesta ka ntai ke week nga. Taka na rin God, pel na kayo. 7 days a week. Kung kulang man lang, mag-i-spell na kaksakin God. Fishing gym at ka itak yung nasal tamlay chilling pa so it's getting deeper. Kulang man lang. Kulang telwin. At tingin, nga flow on pel kung kaliya, ke proye, kulang man lang, ke pelsi kung sila ko. Shamsiovok. Let's see. Kaksakin God. Yay ko, kulang man lang. Ow. Dek masingay nga mo ba kamen siya flash mo asya. Lemis tilipan. Dinban mayuruma nga ako lang kaligi proy katpapasalik. Ngan wikom inaklin wiyas nukewa. Madaka gasla wikat ki hour of worship lash in gastalin lasha. Ngena kadin kain bike din vast namit ki makunesh secular job ka lutut mema makadit bangon gat nage. Itok siya bangay ma-shuru ka nga ako lang kaligi proy ashma lala irum. Fast na may tigin, kung kulang man lang. Alright. Well, lonsin kat tagay ni proy ki singi kaliya. Kimatayang last na ki kas matalong. Yun na inalan kulacnsap lom kat papat masin ksaraw. Kat wetok lagim dawa kin tagay ni lasha in siya ki kasalom. Mayin ita lasha tayo dete. Kat fotodo len mapespes.
Eka takelin beke nakandalaski metlash mamdullebe. Metlash mamdain benin yoksasiki. Bulan pääsingi mal. Met seuklen lash vasta gigat. Metlash mamda ben lomano. Vanan kattakan fangike kaslum komin kan saplakle. Kas saplak me käljamdanin sieskeu. Ne gelos pe mamda in prison ke pääsingi. Kat penama lippisi. Matuash ke makuluklas. Kat ngeseguminta lähla seinin koslas. Kat papatamasin ksau klamalap ke mattuti wovolom. Kellem niste lipan. Kaksakin gom. Eke audience slash matakape. Matwias matlili matlala matakay nakkeyac. Kadin edify sisinsi. Ke fasari klas kiltu singea. Katlalal fungi. Lakume wikat. Nanak manask. Kat papa. O kayama. Ngan madalom na fesh na kewa. Losien fulwas kinuktukin me un lom. Sa pekatle. Kadin fakike. Great Commission singe. Kinem. Kat papa tamarin siya. Katlalal fungi. Wen kulo si fanan to Jesus Christ. Amen.